country atangin Israel chuan meichhia te pawh sipai training pek vek ni in kumhnih chhung tal sipaya an tran angai ve boka kumtinin meiche sang chuangin sipai training hi an paltlang zia ani an training na hian ral thuam chelek dan le ral ramakho sak phung te an zir vek baka training zo nu an zinga tam tak chu combat force a lutin ramria han duty thin bok mipa le meiche inompol na mixed gender battalion kumsang hniadin Caracal Infantry Battalion a phei chuan sipai zongzong zazela somsari lai meichhia ni in he battalion hi Egypt ramria anin khuara Caracal Battalion mai baka hian Jordan Ramri Jordan Luikama in khuar Lions of the Jordan Valley Battalion le Bardelas Battalion te pawh mixed gender battalion ve tho ni in heng battalion ate hian mipa le meichhia anin zat chia Jordan Luikam phai ruam le tlang kara te indo nun chanzirin melma te ne na in ka atul hun po a din mun thazo ka ding thei tur khopin training thatak an kalpui reng thrin ani meichhia mai tia zuam ngot chi an ni mel lo viawa an silai te la chu kan sipai mipa te na zong po ina an mu phak zen lo M4 carbine Tavor assault rifle le M16 rifle ti angvel te ani deuh fur hloma muli munga vel ka zo apianga zam ngal zelang chi te ai chuan melma te tan po machon a hu phur om deuh zok nge ang Egypt le Jordan ramri mai ni lovin Gaza le West Bank ne na hanin rina lama te po IDF meichhia te hi duty in Iron Dome operate tu tam tak zinga po meichhia hi an tel ani tuna kan thalak mu mek hi Defense Minister Benny Gantz tuntrum Hamas ne na anin ka laya Iron Dome control room atlo lai thalak ni in kan huangin heta po hian meiche sipain call operate na poimo tak athok meka Prime Minister in ramria sipai duty te hatlo trumpo in Iron Dome battery bula ain call tu meiche sipai te anlo lang tel ve bok tuntrum Hamas ho beina khan rockets za somriat aya tam chu Iron Dome hian aloka thlak sak thu IDF thu nei tu te chuan an soya Iron Dome hi omlo ta se chuan Israel in chiat nana sa jok atok ve ngei don ti na ani tuna IDF Chief of Staff Lieutenant General Aviv Kochavian in ka hai puan ani ma a Gaza ramria Iron Dome en kol tu sipai te atlo chuma athu sai ngai thla in ilo clear howang Hamas 10 Israel kap tura thutluk na an siam kha anti swalian takani IDF in nataka chang le tin kan lo ruah manlok ange yin an chunga phuba kan la a chumai chuni lovin tuna po hian kalchun zom zel kan latuma kan be to na china hlotlin na ro pui tak changin Hamas le Islamic Jihad teral thuam da that tam tham tak kan bom chiat saka chungral thuam te neilet le tur chuan akumtel fe an mamo nge yang chutianga hlotlin na ro pui tak kan ne mek lai chuan mani in veng him tur le kan ram veng him tur po hian tha thla lova kan che chun jam reng angai ve boka chung kan ram ven him na konga tuna poimo ber chu tuna nangni hovina in tho mek missile le rocket manga be na halaka kan ram ven him hi ani kan zawai hian Israel le akhua le tuite ven him konga kan poimo in mo phuna sang tak kan nei theva kan khua le tuite huai sen zia le ando thei zia ka mu hian kalomin ke ngei po chakna thar min pek bel zelani tichuan tun hi ke ni hotan hian kan khua le tuite thlamuan tur le anmani kan hmangaya kan ngai tua zia kan lan tir ve theina hun thra le rem chang ani a kan khua le tuite veng him tur chuan engpo ti ngai se engpo atha thei ang berin kan ti zelang kalome kan huangin hemi truma Defense Minister ina atlo hmuna po hian meiche sipai engemozat omin anram chunga melmate rocket aron lu lo nan air defense system Iron Dome operate na ngor takin an thok ani a nisom pakhat chunga Hamas ho rocket ka chua sangli chuang kha Iron Dome mang hian dan lo ni lo ta se Israel tan torfe tham chiat narap thak tak a thlen nge yang ti achiang Hitler hun lai juda ten nan pualaram hran nan nei ve ma a
Indo pui pahni na an thla tu te chunga thil thleng angkha Israel hian thlennon tir atum to lo bura. Army Chief ko khavi a soi ang hian an ram le an mi pui te veng him tur chuan Israel sipai te hian ti hre le ti thei lo an nei lo tluk ani. An history riat pui tu te tan chuan Israel sipai te huai sentrin zia le an politician te pa thei zia po hi thil mak ani hran om lo ve. Al-Aqsa mok sa buaina dang a chuak le kan riat angin nimin zirtop nia khan Israel le Hamas te hian in ka hai an puang ani a. Gaza lama mi puin nasa taka lomin Israel laka ne na changta ni ang mai te in anin ngai ni in na langa. Chuti rualin Jerusalem lama ve thung chuan buaina thara chuak le a. Buaina masa lo in tan na mun Al-Aqsa mok sa ve khan Muslim ho thahnem tak zirtop ni tong trai Friday prayers chimin an pung khoma. Chung zinga tam tak chu tong trai zoa trindar ngal mai lovin Gaza lama Palestinian te an thlop zia lantirnan Palestine flag kengin an awrual duala. Mox compound chunga Israel police duty te deuh so takati elin an aw khuma. Athen phei chu an lungin an vombok. Hetiang ani awang hian police lamin tear gas le stun grenades mga changlet ve nga lin innor buaina nasa tak a thleng le a. Palestinian lama hian hliam tuar anom le nual nia tarlan nani. Hamas lamin rocket mga anmi te thlawang an ron ho thom hriat tur ala omri lova. An ngoi hlen do nem ti ero hriat ala ni big chuang lo. Man nia an ti anga rocket mga anmi te thlawang an ron hova anin rol le ani chuan Israelin aman a thing hnem nasa le don ro pui mai si a. Chu wangin an lain rol hre deuh ri te po ani ome. Boruak dang a om le ani chuan kantar langzel tura ngai la. He chanela hian Israel history an ram lo din chho dan le an politician hoi sen tak tak te chan chin ba ka an sipai te chet na le Mossad operation sang te da ani a. Adang po da belzel tum ani. Ila subscribe lo ani chuan ilo subscribe ve don nia. Tuntumatan chuan heti chin hini se next video in mu le kan tum don nia mang tha le.